I poslije ljudi ovdje Minecraft Pro Gamer. Danas ćemo igrati, kao što vidite, Minecraft i počet ćemo s pribavljanje. Ja ću samo ovdje poslovine snimati, ali ima i moj drug koji će naravno doći snimati, pa ćemo snimati u dvoje. Tako da znate, ako bude šta neki komentara da ne radim, to ću naravno uraditi, a ako ne bude, teško da će biti. Cijem je 100 subscribera, vi znate da sam novi na YouTube. Možda ovo bude prvi klip, ako mi se svidi. Ovo svinja. Eno telete čovječe. Tele. Svodi. Evo imamo drveća, tako da ne idemo, moći se napraviti negdje rupicu. Preživljavanje. Lijepa rupica, u nekoj sljedeći epizoda napravit ćemo kuću. 100% će biti lijepa. Ćemo ga... Što mi treba ja napraviti sektor i to. Ovo treba ne ući, šta ćemo dati za krevet ljudi. Izlaziti nama ubijeti paukove. To nam je jedino rješenje, ja vidim ovdje da nema ovaca. Da. Ajde, nema veze sad, kada ne kraftam ovo, ne trebam sebi. Ko nisam napravio crafting bencha ljudi, evo ga sad sam napravio. I šta ću napraviti? Eto, mač i ne znam, lopatu. I šta sad da uradim? Nema ovaca. Ima krava da moraš se posreti. Da li da napravim šupicu? Hajde napravim šupicu. Dajte mi lopatu. Lopata. Lopata, evo je. Ovdje ćemo imati Minecraft na ovaj kanal. A možda i neko nazvali sam kanal, tako da znate. A možda bi imao neke drugi, ali vidite kako se već zove kanal, tako da. Možda ne mijenjao, ali sve će tu s vremenom. Čekajte. Da idem po crafting table. Šta ti hodate koljem, brate? Daj mač. Idi, hajde požuri. To nema još šta sad raditi. Ne znam ljudi, ako bude. Evo ćemo sad crafting jedan. I daći mi ovo, začekaj, evo ovo ću raditi. Evo ovo. Da se zna da je ovo moje, da se ne bi izgubio, tako da. Eto. Da je ovo malo glupo, je ovo. Ali ja ću poslati ovo. Eto, ovo je to. Treba u ovoj epizodi, možda daj mi malo drveta. Ne valja ovo da pasim. Treba se ovo da pasim. Da znam gdje pasim. A neće ništa pasim. Ne treba im. To samo izađem i...
stavit ću ovo i ovo i ovdje imamo ovo nešto, mogu nešto isto pasati. Ako ići sad malo tražiti ovca, ako ju vidim, teško da ćemo i na ovoću dati. Ovdje krava i svina ima neizobilja. Daleko od kuće. Otiću tamo. Nema nigdje ovce. Evo hoću, ne znam da li da završim klip ili nešto drugo da radim. Jer nema stvarno ovaca ljudi. Da imaju ovce, ja bi malo i produžio klip, može biti čak 15 minuta klip. Ali ne može više i 15, jer sam imao na prošlom kanalu, imao sam veliki dugačak klip, kako bi mi rekli u mojom selu. Dug klip i kako se kaže, nisam ga mogu uploadovati, nisam se uploadovao na YouTube, ali ako hoćete još malo druga epizoda, tako znate. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!